Tapalttım geçinde geç çatkan olsun. Ne için geç yaptın? Tapalttım. Erten sabah olabilir, yemeğin erten yatış gerek. Ağaç. Erten durup erten dayardan saatten geçip geldim. Ağaç geçsin. İkinci günden gelin. Otur. Geçe tuğanın qanday öttü? Dök айтасың. Рашкалар енді тарынбасын. Geçe 3-4 öyle gelip koydu. Abi de olup kaldım hiç. Endi бүгін қандай қылабыз? Bir чакырып сүйлөшөбүз го дейм. Сөйлеш керек болып қалды. Шетте тоқшайсың. Антпесе брашкалар өтө эле катуу кетип калды окшойт, кичине бип коюш керек окшойт, Чакыралы. Балдар айтты, брачкалар чыкпады, чакырбайды. Брашкалар чыгып калган экен да. Эй! Ulan çıkışı versin. İkinci kolum işteye kaldı öyle. Yok. Өпкөн экенсиңер да, Жоқ, сөзүм жетпей калды эле силерге. Өткүрөчү тияка. Не, көчө толскен туғанын үйреніп жүрсің. Мен сөзүм өтпөй калды. Өтпөй калып турду менин сөзүм. Кече келип аттым. Gönlüm baldarı Bizim gezdi salondaşı böpçük Yigitlerdi mes kızdardı öpçük Kalpan aykan gelip göz yaşın töpçük Hazır eli döpü vakit öptük Adamdardın namızdarı çöktük Salam yigitlerge gördü göptük Hazır kılar gördü o gölöptük Aranızdardı kaldırıp yürüşöt Hazır hakikat bağıtlık bölüşöt Sözümce toktağım Görüşöt hazır faydalı faydasız de bölüşöt Ben aytam gözümü görün bu yetti Düşüngönü sana sözdörün yetti Kalısta faytamın alkan bil tepti Karşılar karabanan bilecek Gönlüm baldarı Üygörükte kaytışat Çıpallağın tigiseng Apasına aytışat Gönlüm baldarı Murdamınday bolçunmez Bizdin gezde jigitlerдің gözünü jaş dolçunmez Sen gelmeye alasın içine. Ya. Gelgen? Sen? Yol kılgan. Yol buzuğa. Yol buzuğa. Ulan sen Türkçe? Makul? Makul.
Ulan beri çıkçı. Senin екінші қолың іштей қалды. Көптің ушунчалык. Я, көптің де. Мында екі қолды отын нормальный мамиледе салам беріп жүрсің ғой, құңарбы? Балдарың үшін түк бересің бе? Ulan. Ulan түк бересің әрі? Söz dolçurleş maqulu. Короче, жігітке сақтың аяғына шейін сол атын тақуы. Құңарбы? Шүндің өрді. Baldan kolu afili tavuk elde deb. Tavuk ayta saksı saat için topla diyeyim. Topol da. Ошентип атчабыз. Günde de çıkıyor da. Макул мен балдарга туура түшүндүрүүгө аракет кылам. Силер аны айтпай эле койгула, силер антип алып келбей эле койгула, мен балдарга өзүм түшүндүрүп коем. Негизи бул туура эмес нерсе. Макуланда бар. Эч камсанабагыла. Түшүндүрөбүз. Балдар силер менен ушу бир маселени кеңешейин деп келдим эле. Ушул биз эмнелерибиз арстанып атат, айке ушундай болуп атат, биз байкелерибиз согуп атат, ушинтип бизди кыйналып аларга бирдеке алып баралы десек, эчтеке таппай атабыз, акчабыз жок. Байкелерибиз ушинтип бизди кыйнап атат деп атат. Кимиз арстан болду? Жок, негизи инилерибизден ушундай арыз түшүп бизди кыйнап атат деп атат. Ушуну рекешиликти жойбой эле кандай дейсиңер? Биз деле аларды эле бирөөнүн баласы да. Ооба, туура кошулам. Алар деле бирөөнүн баласы да. Неге? Биз деле бирөөнүн баласыбыз да. Биз деле токмок жеп атпайбызбы? Биз деле көрүп атпайбызбы андайлардычы? Ооба, ушуга чейин рекешилик болуп келди. Мына эми биздин байкелерибиз бизди сабап деп, биз инилерибизди сабай бергенибиз туура эмес. Эми мындан кийин биз инилерибизди сабап эле койгулу. Кандай десеңер, ошондой түшүнгүлө. Силердин да иниңер бар. Ушу биз тууган инибиздей. Биз мектепте чогуу окуп атабыз. Бир мектепте чогуу билим алып атабыз. Анан кантип ушинтип жаман нерселерди кылабыз? Келе чогуу сүйлөшүп, ушул рекетчиликти чогуу жоюлу. Кандай дейсиңер балдар? Ооба, туура. Досубуз туура айтыр. Мен ушуга кошулам. Да кимдер кошулат? Ооба, туура кошулат. Кошулам. Эми достор, менин досторум кошулуп жаткан соң мен да кошулам. Мындан кийин ортобузда